Hello mga kapilingon, welcome back to my channel. For today's video mga kapilingon, magluto taong sitaw. Lagyan natin ng itlog mga kapilingon. Yan ang ulam ko dito sa bundok. So hiwain na natin ng ating sitaw mga kapilingon. Ayun. Ito yung sitaw guys. Tanggalan natin ng ulo guys. Ayan. Tapos liliitan natin. Ganyan. Ganyan guys. Lasan pa naman dyan. Muna natin ilagay. Yan guys. Ang mahal ng sitaw guys. 10 piso yung isang bugkos guys. Ito guys. Yan yung 10 piso guys. Ganyan lang kadami guys. Yan. Tsaka parang ano pa guys. Luyat na siya guys. Ayan mga kapilingon. Magluto tayo ulit ng ulam natin dito sa bundok. Ayan. Ayan. Ito yung 10 piso guys oh. Ayan. Ganito lang karami yung 10 piso guys. Ayan. So hiwain natin guys. Ayan. Masarap to guys. Subukan nyo po ganitong luto guys. Lagyan nyo ng itlog. Sarap-sarap guys. Simpleng luto pero masarap. Tsaka masarap, maganda sa katawan guys sapagkat vegetables. Ayan, gulay ba guys. Ayan. Ayan ang sitaw natin guys. Ganyan lang karami yung 20 pesos guys. Ang sitaw. Ayan. Bali yan, 20 pesos na yan guys. Binili ko kanina pagdaan ko doon sa may Changi. Kasi bibili sana ako ng buto-buto. Isip ko mas masarap yung gulay. Yung pusa ko. Wag! Yan, tsaka lagyan natin ng ganyan. Dalawang itlog with magic sarap. Ayan guys. Ayan guys, ito yung ating lutuin. Ito na yung ating sitaw na hiniwa guys. Lagyan natin yan guys. Yan. Tapos, buntika guys. Tapos, ito na yung ating apoy guys. Ayan. Ayan, ang kawali natin. Painitin lang kunti guys. Tapos, lagyan natin ng mantika pag uminit na guys. Ayan, tuyo na yung ating kawali. Lagyan natin ng kunti mantika guys. Ayan siya guys. Lagyan na natin. Ayan. So, ang una natin ilagay guys is ang bawang naman ulit. Ayan. Yung apoy ko guys oh. Lakas diba? Ayan. So di pa siya mainit guys. Try nga natin. So yun na. Ayan, pwede na siya guys. Lagyan natin sibuyas guys. Ayan. Ayan guys. haluin.
Ayan guys. Tapos ayusin muna natin itong ating gasol. Ayan. Lagayan natin yung ating sitaw guys. This is sitaw. Ayun. Haluin. Ayan. Ayan siya guys. Takpan natin guys. Takpan natin guys. Ayan. Palambutin natin bago ilalagay natin yung itlog natin guys. Ayan guys. Tingnan natin guys. Ayun. Ayun na siya guys. Lagyan natin ng asin guys. Ang lakas ng apoy guys. Sayang yung panggatong guys eh. Lagyan natin ng asin kunti guys. Magic sarap guys. Nilagyan kunti ng asin guys. Ayan. Haluin guys. Ayan guys. Lakas. Hanggang natin kahit yan lang pala, tatlo lang oh. Malakas na siya guys. Ang hirap yan maghanap ng panggatong. Ayan, haluin ulit guys. Lagyan natin yung ating egg maya kunti guys. Lambot na to guys eh. Ayan. So, lagyan natin yung ating egg guys. Ayan. Ito yung egg natin guys. Alam mo yung isa, dalawa to guys, nabasag kasi inano ng pusa. Ayan, lagyan natin ng egg. Ganun lang guys. Ganyan lang guys. Tapos haluin guys. Ayan guys. Ayan na guys. Ayan na yung ating sitaw with egg. Ayan. Maya kunin na natin guys. Ayan. Ayan guys. So ito na yan yung ating sitaw guys. Kuha tayo ng lagayan guys. Ayan guys. Haunin na natin guys ating sitaw. Mainit to guys. Ayan na siya guys.
So, ayan na guys, ang ating sitaw. Luto na siya guys. Lilipat lang natin sa lagayan guys. Ba? Yan lang muna. Yan lang muna guys. Lilipat natin dyan. Ayan guys. Ayan ha. So stut ng aso puring guys. So ito na guys yung ating finished product guys. Ayan yung aking uulamin guys today. So yan. Ayan guys, asong sitaw with egg. Ayan. Pa natin guys. Bunutin ko muna yung rice cooker guys. Yan. So ayun guys, nasa bundok ulit si Pilingon guys. Ayan o, dilim sa loob ako. Ayan. Ayan. Okay guys. So yun lang muna mga kapilingon. Thank you for watching and God bless you.